September nin hi thole ni ani BJ Zaute official YouTube channel clear tu hai in reng an chibai leni thum ding chu Chanchinthar suklang thailo in ayuma har sanna dang hai lain poi 80 kopela viewer hai le subscriber mi pui hai po in mi hrit thim na amasa nei hangen ani narco terrorist and rep peace arambai tengol member pani foreign kutsuk ral thum imani zat le police in anman limta inrin ni khan meite narco terrorist and rep peace group arambai tengol member pani laisram todomba singh kumsom ni le taurambam amarjit meite kumsom ni hai cho foreign kutsuk ral thum hing HK 33 rifle pasari le magazine somni parit M4A1 carbine pani le magazine parit chun .45 Glock auto pistol pani le magazine pali .45 silai mu zale police han anman main thum sang ni som ni pathuma in thok anming hungin lartan arambai tengol hai he meitei pile pu hai sa khole in real bol na dan hai sukvul jing tuma indin pol pakhat anni anin tia cho voisuni chena an khosak dan hai an dikno lein security force hai le anlan khel jing ani police officer pakhatina shilna Manipur sunga hinga nga ramdang foreign ain thokral thum na satak tak mandinga jingel tahi tram tak ani hingral thum hai he ahung lu thaidan suisuk dingin security force tinga in thok na sataka ma lak jing ani ti in ashil chun tu lai hin state force le central force han dan no takaral thum choi hai man na dingin thei to ka ma lak jing ani ti in police official thusukin atar lang bok ani jing tarik ni thum thlaram nilai ni hin kotu malak na in total separation de ti hun mangni ngate hile inzomin jingkar daruka in thok janting daruk chen kangpuk pi district pumpui total shutdown pung ani chun meite hai ku tai thina to kuki zonau martar hai sunale injana inen tirna ding in janting daruka in thok national highway lamsir zola kendil in Sydney nga ti in information and publicity committee on tribal unity thusukin ashil thado in pi manipur minga infal phai room hangluta meite hai le inrem na thu hrila thangve michael lamjathang aroi hai laya pakhat ne kam jam hau chu tarik ni som thum thlajing inren ni khan acheng na muna in thok mel hrit lo han thui sukin anthata arung hi wadunga peinan thrila tuilin lein voisuni chen arung zonghu alanino pune kam jam hau hi thado literature society a chairman nina chelai ani ama thina le inzoma kuthlak tu highlight athang nidinga ringlami parukman annita tina sam police thusukin atarlang voisun khan manipur sunga naga helpol NSCNIM le ZUF hai kara inkap na na satak atlung nokta chile hlim umza cho report income eiladong rino ani Director General of Police Manipur in Thusuk khautak ansu DGP Thusuk ahin Manipur Police MR le IRB personal tapot officer nisin constable rifleman khom nisin hunglung ding tarik nisari a in thok nisom pali tharam sunghin tu khom chol sutri la thailo ding chol study ni hai khom pek nino ni hai ti in Thusuk an sim DGP hin District Police SP hai le Battalion CO hai cho hi thusuk he ngai poimo seng dingin an thri tir ngal hi thusuk sim ani na san tak hrilang ani no wa cho PM Modi in Manipur asir ding le in zom ni a ring ani PM Modi hin tu ta thla ni som pathum hin Manipur le Mizoram state hai sirate meite highlight biran dodal zonga social media platform thrana ama video athuril nangai thedar laktu moirang them tom sam cho hun I mani chana in thok police han anlo enjoi jing nungin anmanta ani ama he ni som panga sung lungina in tang ding in silut anita Manipur state a popular government simding chungchanga assembly in pui speaker le governor han in bigna annei zani tarik tharam nikhat janting dar level khan Ras Bhawan muna Manipur Legislative Assembly Speaker Thokchom Satya Brata le Governor Ajay Kumar Balahan Manipura Popular Government simnading chungchanga in bigna anlo nei chun Prime Minister Narendra Modi in Manipur ahung sirding ti thu le in zomin thu anril hlang
kum sang ni som ni pathum me ni thum nia Manipur buina antrana in thok tu ta tuma PM Modi in Manipur asir tum he avoi khat na ding chaw alani PM Modi in Manipur ahung sirding ti thule in zomin meite hai cheng na huna abikin infal khopui sunga kangla huna cho thataka cheibol na sin tho ani chun kuki zonau hai cheng na mun chirichan pur sungkhom cheibol na sin phasing ani I manitia PM Modi in Manipur asir ani chun Manipur buina sukthaveng nadingin National Highway High thataka hong Ralza mipui hai anin mun lo mun senga in kirtir ti hai he PM Modi in asuk felding nia rit ani chun Prime Minister Narendra Modi in Manipur asir ani chun popular government asim ding ti in chanchin eidong bok ani Afghanistan rama sim kholei in ninglein mi sang khat le zali thi in mi sang ni le zanga chung limanom limta pathin ni zanril Afghanistan rama magnitude 6 a rada sim kholei in ning atlung na khan mi zarid han thina antuk paka voitu khan magnitude 6.0 a ratin atlung nok lein thile lim anpung report eidong danin hing sim kholei in ning voi ni lai thlunga mi thi sang khat le zali an thling phakta chun limtuk mi sang ni le zanga an chungta World Vision Afghanistan National Director Thamindri D Silva in Ashildanin sim kholei in ningin abeina sat mun takhe khopui puting Pakistan ramle in ramrina ting fele hung in lonna harsat na mun ani lein thile hlim ngir mun indik takle sim kholei in ningin asuksi ching taka report pek thei alani noti in ashil tu ta thlasunga United National General Assembly UNGA in khompui nei na huna Palestine hi state pakhat anita ti in Belgium ramin frit puina nei nita ngati chun Israel government chunga sanction khau taka sim ni ngate ti in Belgium Foreign Affairs Minister Maxime Prevot in ex media fetleng in voisun khan thusuok sim Israel rambung chunga sanction sompan hi si khum ni ngata dan no taka West Bank huna Israel mi le sa cheng hai ko ma Belgium rama thille damdoi phurlu lak suktop anita ding chun Israel company hai le in thlapa damdoi le thildang dang sim suk lak cho khau taka en kaina nei nitanga te Palestine rama abigin Gaza khopui sunga mipui hai chunga nun rong taka chetna atlung le in zomin Belgium rambungin malak na hai hi nei atum ani ti in milum privot chun ashil sa ngal ani amiruk chu hrit puina nei dingin Gaza muna Israel mi mana hai insu anni vong nunga le Palestine rama rowin relna Hamas han an thanglak na an suktop huna chaw Palestine hi state pakhat ani ti in hrit puina sim ni chaw ate ti in privot hin ashil sa bok ani UNGA in khompui nei ani huna Palestine hi state anita ti in Friends rambung hrit puina nei ningate President Emmanuel Macron in July thlakhan alo pungsuk veta ani Australia Canada le United Kingdom rambung hai khoma Palestine hi state pakhat ani tia hrit puina sim dingin thusuk an lo sim veta ani tukum April thlasung khan UN member Ramza Somli Pasarihan Palestine hi state pakhat ani tin hrit puina an lo nei tabok hinga rambung tam taken Palestine hi state pakhat ani tia hrit puina an nei na chunga Israel le United States rambung pani hai hin natakin andem hile in zomin tu ta thlasung New York khopui muna UNGA in khompui nei na dinga Palestine official lak ding ti chu US in phalna pek lo ding in thusuk asim bok ani US mi evangelist Daniel Nepal rama mana a umkha visa dan abosit le ani KUKI helpol haile inzomna an nei no US rammi evangelist Daniel Stephen Corny Nepal rama mana umkha Manipura KUKI helpol hai kuma ralthum drone le training apek le yaman ani tia social media thu thedara umkha bulle bal nei lo thukhel ani kumsang ni som ni pali khan Corny hin drone bulletproof vest le ralthum dang KUKI helpol hai kuma apek le yaman ani ti thu hi official taka ri chingna ingkhom aumna Corny chungchanga ri ching thei pakhat umcho ama hi sakhu thille inzom ni lo non religious visa a hung ania chunglai jingchun
limta August ni som ni paruk le ni som ni parit in kar sung khan sa khoting thu ashil lein laliput muna Nepal immigration department han anloman ani thusuk khan thana in thok eilo mudanen korni hin laliput hum sunga langan khel zawala khel le sundara munhaya kothran le sakhu thu ashil laka chun children home hai khom akan kul lak hile inzomin authority hai chun immigration dan le child welfare dan hai abo sitam ti sui ching na an nei ding ani Nepal rama korni mana a he thudik chu ani ami rok chu immigration le sakhu thila man ani social media platform than thana an Sri Lankan KUKI helpol hai le in man na ing khom an nei no ti chu ei thulak nan suklang ani